Riling kapag nasan kaniting miso. Iabetala naman po king intensyon ding makatuki. Parking pasalamat dari. Mayor Teddy and Mrs. February Tumang. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hizon. Monet Gutierrez. Ronald and Agnes Lau and family. Marine and Santa Rita family. Al and Maricel Manalo. 40th Anniversary SDE Batch 83. First Anniversary of Induction of Officer of the Altar Server. Special Intention of Deeds and Lita David and Family. Liwayway Musni. Maria Lorena Pamintuan. Rita Estoya. Villamor and Rizalina Tolentino and Family. Ada Ronesa Lau and Family. For the wedding anniversary of Mr. and Mrs. Mario Briones. For the birthday Thanksgiving of Jane Navarro and Janelle Navarro. Para king malalagwang kapalda ng dari, Angel Fajardo, Angelina Lising, Elmi Ronquillo. Para king kaladwa dari, Rene Buan, Lucila, Domingo Sr., Lizelle, Domingo Jr., Elvira, Messenger Aquilino, Pascual, Florentina, Primo, Aurora, Maxima, Primo, Teodora, Agapito, June, Jose Nelson, Ramon, Ronnie, Remedios, Juan, Carlos, Denise, Warren, Amante, Arnel, Ricardo, Gloria, Janet, Romano, Glenn, Ronilo, Victoria, Melita, Wilfredo, Eduardo, Delina, Perez, Ramil, Teodora, Rowena. Pakiabetala naman po kay malalagwang kapalda ng di, Baltasar Gosun, Clarita Pabustan, Priscilla Pineda, Lorna Pacheco. Makiabeta mo po kindalita pamuklat.
Kilagyo ni ipamponing anak ang poning banal na Espiritu, ingino mantabe ake kayo. Mapupupos so masasagading biye, ing kapagdasanan ng kagatamong Diyos, yapining pakabanta mo, iting grasyang pigkalob na kagatamo. Pakamalang kong kapatad, umpisan tayo iting Santa Misa, kaganakan din kagatamong pamikasala. At tamo king Ginoo, ing kayang kapatawaran ang ponsikanan. Ginong Jesus, may kakeni, lawan mo ring sugat na pepasari na kaya kami, din kaya kaming kasalanan. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Yesu Kristo, ibuklat mo ring pansyon ning kaimutan, anong mikitkot ing kaya kaming sarili. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Pakalulu, Kristo, pakalulu. Ginoong Jesus, ibangon mo kami, ibat karing kutkutan mi, at ipayabot mong mibiyabya kami king kaganapan, ning sinubli mong mebye-bye. Pakalulu, Ginoo, pakalulu. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad ding kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alanganga. Manalangin tamo, O Diyos ning biyemit, pagnasan mo king miyemit mong tula, inganak mo bibitasan na kaya kami, ako ing pamanyubling miye, ating biye. Emo'y paintulot mawalaying biye mo kaya kami, idayo mo kami karing kekeng pamikasalat takot, busal ding pamagalinlangan at kapag subukan. Bustan mo nga payabot mi karing aliwa, ing kapanayan bing miye alang kapupusan, ating kamo para kaya kami, king minuna ng iba't king kamatayan. Yesu Kristong Ginumi, manggaman king alanganga. Pamamasang ibad, kinlibro ng propeta Ezekiel. Magsalita ka karing memaling kong Israelita, at sabihan mo, king ako, Ginong Diyos. Ibuklat ko la rin karelang kutkutan, ilwal ko la at iyuli, king bansang Israel. Potang abuklat ko na laring kutkutan, nung nulang ikutkut, ding kanakong memalen, at alwal ko na la. Akilala ra kanita, king ako, Ginoo. Ibiye ko ing pangisnawa ko karela, at pasublan ko lang biye, at pabustang ko lang manuknangan, king sarirang bansa. Kanito, akilala ta, king ako, Ginoo. Pengako kung daptan ko iti, at tune, daptan ko. Ako, Ginoo, ing magsalita. Amano ning Ginoo. King Ginoo ing lugod alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas.
Mamaus ko keko. O Ginoo, pakiramdaman me ing awas ko, at ing pamanyawat ko, king saop mo. Nung tandanan mula mo rin kaya kaming kasalanan, ngino ing emi atulan. Dapat ika, patawaran mo kami, no inya dapat dakang pamintuan. Sabi kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itang pengako na. Panayan ke ing Ginoo, may pa king pamanaya ning bante, king panyatang naning abak. Israel, manalig ka king Ginoo. Ing lugod na alang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas ni ing Israel abalena, kisablanang pamikasala. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, Carintao, Roma. Kapatad, detang mano si king agyag na ni katutubong pangatao, ere malyaring apamatulan in Diyos. Dapat kayo mabibiye agpangking adwana ni katutubong pangatao, nune mibiye kayo agpangking agyag ning espiritu, nung tune pining espiritu na ning Diyos, manok nangan niya kaya kayo. Ninuman ning ena panok nanganan ning espiritu ng Kristo, eya kang Kristo. Nung Kristo, manok nangan niya kaya kayo, mateya maning katawan, ulining kasalanan yu, mabiyaya yung espiritu yu, uling pepabanalan na kayo ng Diyos. Nung yung espiritu ng Diyos, apepasubling miya kang Jesus, manok nangan niya kaya kayo, ing pepasubling miya kang Kristo, pasubyan na la namang nyering katawan yung malalaso, kapamilatan ng espiritu ng manok nangan kaya kayo. Amano ning Ginoo.
ginuman tabe ake kayo. Amamasa king maya pabalita, agpangkang San Juan. Ating meto nga taong masakit ing lagyo na Lazaro, tao ya Betania, ing balen ng Maria at ning kapatid ng Imarta. Inya pepabalita ding mi kapatid babay kang Jesus ing antikanini. Gino ing kakaluguran mo masakit ya. Inyang tinggap ng Jesus iting balita, sinabi na, enay kamatay iting sakit, nune milyari iti para king ikaligayan ng Diyos. Baning anak ng Diyos, mipaligayan niya king kapamilatanan iti. Kaluguran na lang Jesus di Marta at Maria ti Lazaro. Inya nga balita ng masakit si Lazaro, may natili pang adwangaldo, king lugal anong nuya ka rin. Kay ba't nanita sinabi na ka rin alagad, tara magbalik ta na king Judea. Maestro nga daring alagad, bayo pa mupig na san dakang pamasibasan ding Hudyo, ngeni magbalik na ka na naman ka rin? Nga ng Jesus karela, wari 12 oras sing patingapon, mitakid ding nino mang lalakad king masala, uli nga kakit na yung sala na ningyato. Dapat mitakid iya, yung nino mang lalakad king bengi, uli nga lang sala kayo. At nga na pa, matutudjay ing kakaluguran tamong Lazaro, dapat puntalan ke baking gisingan. Gino, nung matutudya nga rin alagad, may paldane. Ing buri ng sabi ni Jesus, mete ni Lazaro. Balada rin alagad, karaniwan na pamanudtod di nga manuana. Inya, malino ng sinabing Jesus karela, mete ni Lazaro. Dapat king uliyo, matula ko king alako ka rin, ban maniwala kayo. Tara, puntalan tayo. Ito mas sa may yaos kambal, sinabi na karing kalupa ng alagad, tara tukyan tayong maestro, ban nung Mateya, mateta mo naman. Inyang miras ni Jesus sa balo na, 4 na yung aldomikot ko ti Lazaro. Malapit sa Betania king Jerusalem, ating 3 kilometro manibat ka rin. Dakala ring Hudyo, ring dinalo kari Marta at Maria, badalang damayan, uli ning pangamate ning kapatid da. Panamdam ng Marta, king daratang ni Jesus, tinipaya se ganane. May lakwan niya Maria kimbale, nga ng Marta kang Jesus. Gino, nung atyo ka keti, sana meting kapatid ko. Agyang ni balo ko, king nanumang adon mo king Diyos, ay biyena. Miyayang pasibayo yung kapatid mo nga ng Jesus kaya, at may kibat si Marta. Balo ko miyayang pasibayo, king tawlingaldo. Sinabi ng Jesus kaya, ako yung pamanyubling mebye, ating biye, ninumang maniwala ka ko, agyang Mateya, miyayang pasibayo. Ating ninumang mabibiye, at maniwala ka ko, mate kapilan man, paniwalan mo ite. Wagino nga ng may kibat, paniwalan ko ikayong Kristo, yung anak ng Diyos, adatang ketiking yato. Pangasabi na niti, mekoy Marta, inaus na yung Mariang kapatid na, at sinitsit na kaya, at tuning mestro, kukutang na ka. Panamdam ng Maria kaniti, may malagwayang tinik daw sa lubungan pamiras kanita yung Kristo king balen, at yupaking lugal na nung Lunes seganan Marta. Inyang ikit deng may malagwang tinik daw at linwal, tikyan day Maria, ring Hudyong darame kaya kimbale. Balara muntaya king kutkutan ban manangis. Miras sa lugal, anong nuya karin ni Jesus, at panakit na kaya siniklo jay Maria king arapana, at nga na. Gino, nung atsuka keti, sana mete, ing kapatid ko. Panakit ng Jesus, king Marta o Maria, may nangis siya, at pati na ring Hudyong abena, may ngisnawayang malalam, at may tagkilya kapanamdaman. Nung ka rin niya kitkot nga ng Jesus karela, may kibatla, may keni ginuwat lawen mo. May nangis siya, Jesus.
Inya sinabi daring Hudyo, talagang kaluguran ni Lazaro. Dapat ding mapilan sinabi ra, pasala ni matay bulag, bakit paborin ning mete Lazaro? Pasibayo yung mga isnawang malalam ni Jesus at kay bat mentaya king kutkutan, metong yang lukib ang makatakap batong maragol. Lakoyeng bato nga nang sinabi ng Jesus karela, may kibat siya Marta yung kapatid ng mete, Gino, mamahune kanyan, apat ng aldo, makakutkot. Nga nang Jesus kaya, kuwari sinabi ka, nung maniwala ka, akit mo yung ligaya na ng Diyos. Inyale ko ring bato, tinalangaya banwa, Jesus at nga na, pasalamat ko pakiramdaman mo ko. Balo ko king pakiramdaman mo ko kapilan man. Dapat sinabi ko iti uli daring taong at tsuketi balang maniwala king ika ing mitubod ka ko. Pangasabi na niti, kinulay tiyang masikan nga na, Lazaro, lumwal ka. Linwaling mete, makabalot na ring gamat at bitis na king telang pamburol ating lupa makabalot yang imalan. Kalaganye, paborin niyang lumakad nga ng Jesus karela. Uli na niti, may niwala lang kang Jesus ding keraklan ka ring Hudyong dinalo kang Maria at may nakit king depat na. Hing maya pabalita ning Ginoo. Maya payabak po kay Kongan. Belikan kitang magtindang cellphone, anya nga saligay tang cellphone ko kasi agad-agad mag-low bat siya. Ikwaintin dyan, sabi ko, pati nga po kiyang gagamitan, mag-text ko naman, at alanepin karga, yung kayang baterya. Wari makawaranti, ini nga ako kitang magtinda. Katula ko niya, sinabi na ka na ako, aroy, ako po maniwala na may naing kaya kayong baterya nga na. Kasi po din, luluwat la at 5 banwa, 5 banwa. Makanyan la po kalambat deng bateryang den. Ayot, uting ka na ako, lobat siya nga ako, agad-agad. Pota po, eusting kaya kayong pamangarga, nga na pamag-charge. Makanyan nga ako. Dapat po nga na, ko mag-overcharging. Itang overcharging, pota, mangarga kayo, katudturan niya, katmuning baterya, pababagutan. Gusto ito, miminaya po yung baterya nga na. Makanyan nga. Makanyan kasing gagawan ko nga ako. Ang po pang paboren, madidrain, itang magigisan ng lamanin kaya kong baterya. Aro, sagliya mo, yung lifespan na nga na. Bayo ya pa magisan, katman mo na i-charge mo na Karakal ko po, balo kitang tiro na. Anyang kay, balikan niyo ko kay pat ng Parmingo nga na. Gawa ko po ita recommendation na at may si kanyang pasibayo ining ka na akong baterya ning telepono. Wow, dakalas salamat nga ako. Kaya mag-give up ining magtinda. King kayang produkto. Ingbiya makanyan mo naman. Nengkay, akit tayo sarilita mo, sasagad, agad-agad susuko. Bala mo, maglowbat ka. Maglowbat. Karakal ko darandaman, magigisa na po pasensya. Aro, malulowbat na kapasensya. Uwa po, karingana ko. Kasakit na pong turwanan. O kaya, milalako na po sigla, king biyeko. Milalako na po, ing kanakong sikanan manyundo, king obrako, king negosyo ko. Bala mo, may bubwa, sasales at susul. Ningkay, kapapaltan ako po, tiwala. Tiwala, karing kaluguran ko. Wala mo po, milalako na ako lugod.
king asawa ko. Malulubat langan sasagad la kakat mo. Bala mo, cellphone lang agad-agad milala ko karga. Kanya masanting lulubing mensahe ding pamamasa tangining kalimang Domingo ning Kwaresma. Ing mensahe da ning kasanting maniwala ing Diyos. Maniwala ing Ginoo king sasagad tamo o kakatmuta mo. Maniwala ya magigisan ing biyaning tao. Ngapin kempisamban ning austa king biye alangangga. Uning ning kay potangag kastay biye alangangga. Pero biye yang alangangga, alang kapupusan, alang sagad. O yining pangaral tamo paniwalan king biye. Yung kaya katamo nga pong Ginoo, pagkalub na mapupupos abye. Masanting nga halimbawa yung Ebanghelyo, kwento ng Lazaro, kayang kaluguran ng Mete, sinagad ni king biye, Meteya. Din tanging kayang kaluguran ng Ginoo, maniwala nga na, I don't believe. Na Mete, Lazaro, niya pintalan at kingkutkutan nga na, Lazaro, lumwal ka ken. Lumwal ka. Kapasagad nga na, anak ka pa mo. Ka pa mo tutok ng susuko. Talakad ka. May pupus o mapupupos ing biye. Lakwas na nung makayagpang yung biye ngayon, king Ginoo. Napaboren kasing maputot yung biye, paninang kakatmuan, paninang gaganapanan, bangkanta may sunduya, bangkanta kumabaya, at sasagad. Nga makaninya po yung disposisyon na ng Ginoo. Lumwal ka nga na. Balam tarandaman kay siwala kay katamo, aw sana kalagyo nung sasagad kang yeni, king miyay liwang paralan, nung ka rin ka sasagad. Aw sana kalagyo ni nga pong Ginoo kay sabyana, lumwal ka ken. Payaring kwento mo, ka pa sinagad, talakad ka. Ka pa miyangga. Ing libro ng Propeta Ezekiel, binasa tayo po kay mumunang pamamasa. Aning kasanting nga na nga pong Ginoo ka ring king balen Israel. Ibuklat dako kutkutan nga na. May sabihan, makakutkut laking dalumdum. Ibuklat dako kutkutan, iluwal dako king masala. O yan nga pong Ginoo, maniwala yung Diyos na ang ganala ka rin ding kayang anak. Paniwala na misasagad nun alangangga yung biye pigkalob na. O yan po yung ningkay sangkan. O ba't misasagad din kaya katamong biye? Kalupad na ring meto nga cellphone. Pigugo naman kergoy cellphone ko. At ito sinabi na itong technician, bala mo makaninya naman yung bietam, agad-agad kang malowbat, gusto nga may balong kargan. Potang kabiyasang tatayid, king source panibatan ning biye. Pota kasi mag-overcharging ka. Overcharging, itang sobra-sobra, masanting palaking kaladuan Nano maning sobra, mayap. Pati kang pibanjan, pati king kayamanan, pati king karangyaan, king kanawan. Potang sobra-sobrang keka, mayap king kaladwa.
masasayang ing grasya. Matitipon, makukulong keka. Patse, keka ngan. Makay na king kaladwa ing sobra-sobrang grasya. Nung makananong makay na mo naman king kaladwa, ing madidrain king grasya. Pota pa po rin talang madidrain, baterya, ding kapatid tao. Talagang minakay mo kaladwa, pati biye, gustong alakang apangan, alakang panintunan, alakang gastusan. Nyari nga liwang kapatid, gagawa lang marok, manako, uling alala, putang may drain la, talagang alana. Ngayon Kwaresma nga na, yung paborin madidrain, king grasya, ding kapatid yu. Nya king espiritu ning Kwaresma, balansing pamangarga. Yung paborin madidrain, king pamikasala. Yung paborin madidrain, king lugod, madidrain, king kasalpantayanan. Kagigisan, kapapaltan. Nya, yung sobra-sobra, mayap. Sakto mo, dito naman kulang-kulang, dapat katmuan. Amen? Makasikan kaladwa o baterya, kimbiyata mo. Ing Kwaresma, ing mensahe na kikata mo, pakaban. Anya ing Lent, king Old English po, may ba siyang king amanong lengthen o pakaban. Nya 40 days kakabanan ng Lent. Mayari ta na kanyan po, Domingo de Ramos na king tutukin Domingo. Pero pansin nyo, ng kakabay ng panahon na yun, papakaba na ng Santa Iglesia. O kakaba ng pamamasa. Kakabala. Yung seremonyas. Yung ritual. O kasi, dakal kukuyad at sasagad. Nya pabustan yung kaba ng Kwaresma. Yatsyat ning kaya kayong kukuyad, sasagad. Pasensya. Yan, nakataka kuyad pasensya. Kalambat. ing Kwaresma, magtiyaga ka. Pakaban mo yung kaya kang pasensya. Ing Kwaresma, pakaban mo yung kaya kang gana. Yung kaya kang sigla. Kembye, milalako na ako gana. O sige, magbabad ka king espiritual. Magbabad ka king pisamban. King kaya katanggagawan. Procession, devotion. Lalong-lalo ng Santa Misa. Mag-charge ka ken. Magigisa na ako sikanan. Pamikakatawan. O kasi kukulang kasikanan espiritual. Ing babiyasikanan king katawan, yapining grasya na rin nga pong Ginoo. Ing grasya na rin espiritual na pamibiyebye. Magigisa na ako ganaka, magi na akong maselan, o kawang gawa, magi na akong maymot. Ing Kwaresma, pakabanay tangkaya kang ganaka. Magigisa na ako pamagpatawad at lugod. Ing Kwaresma, ibalik na ka, magumpisal ka, at mamatawad ka. O yan po yung grasyang pagkalob na kaya mo ng panahon ng Kwaresma. Para ka rin may sasagad, ka rin may kukutkot, nga na ng Kwaresma, makabaya pa ang dalan. Talakad kayo. At awsan na ka nga pong Ginoo. Lazaro, lumuwal ka. Talakad ka. Tisundo mo, ingbiya mo. Amen. Sasalpantaya ko, King Diyos, ibang mayupayang totoo. Linalang King Banwat Siyato. At kang Isukristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo. Pengagliking upaya ning Banal Espiritu. May bait kang Santa Mariang Birhen. Linas sa lalam ng upayang Poncio Pilato.
Mi pa ako king krus, mete at mikutkot. Tinipaya ka ring mete. King katnungal dos, sinubli ang mebye. Pepagtas siya banwa, makaluklok, wananing Diyos, ipang mayupayang totoo. Iba't ka rin magbalik yan naman keti. Ban mo kum ka ring mabye at may ngamate. Sasalpan tayo ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, pangasublirang miyading mete, at king biye alanganga. Amen. Aw sana kataning Ginoo, makibat tangin kaya kabang ngatang manalangin. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ulitan tayo po. Baning Ginong Jesus, datangano ring magsadyang pabinyag, ban maging kakaluguran no, at kalingwan ding papayabot king ebanghelyo na karelo. Manalangin ta. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangano ring kalulu, uling malapit lakeya, at kalingwan ding sasaw karelo, karing kapag subukan do, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangano ring masakit, uling kakaluguran na lang, at kalingwan ding pamilyang lilingap king metong amabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, kalingwan ding pakamalan tang meyangugye, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawan no ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangan nakatamo, uling kakaluguran nakatamo, at sana kakalingwan, ding payaslag king sulu na katamo, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Yeni adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, paniwalan mi, ingagyangeni, ingiba, ibiyanakeka, ing sablang adwan mo kayo. Daraon mi lakeka, rin kaya kaming panalangin at kapagnasan. Idaon mo sana deti, kingarapan ing ipangat sa banwa. Ikang mabibi at magari, manggaman kingalanganga. Amen.
kayo kapatad, bandi kaya katamong dawon, matanggap la, arapanan ng Diyos si pang mayupayang totoo. O lubos mayupayang Diyos, iti sanang sakripisyong daraon mingeni, ilakono ring kasalanan, dingdininan mong sala, king kasalpantayanan Kristiyano, iti adwan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. King ginumantabe kaya kayo, yat na yoding puso yo, pasalamatan tayo, ing Ginoo Dios tamo. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan dakang parati at duman ka rin. O ipa Diyos king alanganga, at lubos mayupaya, kapamilatan ng Jesucristong ginumi. Eya liwake kami anting tao, inya may nangis siya king kamatayan, ning kakaluguran ng Lazaro. Eya liwake ka, inya tsukayang kayupayan mo para pasublian ding miye, pasibayo, ing kayang kakaluguran na mayang unabye. King kayang pamakirame, king metoyato, kaya na namang pekyabayan, bana pagmasusyan milaring tandaning kekang lugod na magdalang biye ke kami. Ulinita, kambering sablang koro ring anghel ka rin manwa, daralit ming kekang ligaya, ngaming ening makiabe, pupuri at kakanta. Ikapinimbanalib pa, sibol ning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sana datingayin, king Espiritu mo, pan para kaya kami magawalang katawan at daya ni Ginuming Jesucristo. At tatandanan mi pa, bayam mi daon kusang lob, kimpa may lasat king kamatayan, kinwaning tinape, pasalamat sa keka, pirasya ne, dinwang ne, karing kayang kakaluguran, nga na, kuanan niya iti, kongan at mangan ko kaniti. Uling itiya, ing kanakong katawan, amidawon, para kay kayo. Makanyan mo naman, kay bataning apunan kinuwaning kalis. Pasibayang pasalamat kaya ka, dinwang na iti, karing kayang kakaluguran nga na. Kuanan niya iti, kongan minom ko kaniti,
Uling itiya, ing kalis ning kanakong daya. Daya ning bayo talangang gangtipan. Ibubu para kaya kayo at para karing sabla. Banketa, ipatawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, king pamigaga na kayo, kanako. Ing misteryo ning kasal pantayanan, pahilatan ning krus mo, ang asong Pinamos mo kami. Gaganakan mengenyo iba, ing kayang kamatayan, at ing kayang pamanyabling mebye. Daraon miya kaya kayong tinapin ng biye, iting kalis ting kaligtasan, at layon ming pasalamat kaya ka, ing pepalirian mo kaming matambang, talakad, kingarapan mo, at sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo, kingi kami ngansang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong, ning banal mong Espiritu. Ganakan may ba, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, miganap ni sana king lugod, kambianing pakamalan ming Santo Papa Francisco, kaya kaming Obispo Florentino, din kaya kaming pari, at din sablang taong malugod, susuyo, king kaya kambalayan. Ganakan mo lang timurin ng kapatid mi, amatudtod na king kapanayan ng pamanyubling mebie. Dingye ni lalapit mi kaya king panalangin. Tanggapan mo ngan say pa, king masala mong kakarinan. Pakalulwan mo kami ngan, gawan mo king karapat dapat magkamit king bielanganga. Ban kambiyan ng Maria, ing Birhen induning Diyos, indumingan, kambiyan ng San Jose, yung malugod ng esposo, kaya beding kaya kang apostol, kaya be ng Santa Monica, ang ponding sablang banal, at inupad king malmong kaburian, king kaya kabana ning panahon, purianda ka, ampon paligayan, king kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ibang mayupayang tutu, kagumning Espiritong banal, pupurianda ka at parangalan, manggaman kingalanganga. O Ginoo, ang tabayanan mo ring sasagad at miyangga kaya kami, kabangamig kaya ka manalangin. Amen.
kabos mo kami nga no ginukis sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Man king saup ni kikang pakalulu, parati king mikabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manaya kami, kambianing maligayang kapanaligan, king panyatan ng pasibayong Heso Kristo, ake kaming talapangabos. Ating kayupaya, ating ikaya, Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, kapayapan lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Nemo sana babalikdan, di nga gawaming kasalanan. Nuning kaya kang pansinan, ing kaya kaming kasalpantayanan at pamagkapilit king kayapan. Pamayapan mo kengan, ampong pisan meto nga nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman king alanganga. Kapayapan ng Ginoo, mantabe sa kapilan man kaya kayungan. Ida kita mo, mitmong lugod, ing tinggap tang kapayapan. Kapayapan po. Niyo kapatading inutang Jesucristo, ing tinapianing biye, kapalad na rin mayaws, kaniting banal a komunyon. Dapat tekas may nga mano mo, kumayat na. Katawan ng pondayan ng Kristo, isadsad mo kengan, ang gaking biye, alangangga. Amen.
Maya pa abak po kaya katamungan. Mapilang kapabalwan po at paganaka. Ken pong daratang March 30, Aldo Wevis. Maganap yaing kumpisalan bayan king kaya katamong parokya. Magumpisaya pong 4:30 p.m. hanggang 7:30 p.m. Din pong magpakumpisal po, din kaya katamo pong pari king vicarya. Kadua po. Ken pong daratang Domingo, April 2, pagamulanta na po ing Semana Santa ning Domingong pamailasan ning ginuat ding palaspas. Ing solemne ning pamamendisyon karing palaspas, maganap ya po king San Antonio Chapel. 5 a.m. po ing pamitipon, 5:30 a.m. ya po ing rito ning pamamendisyon. Ing prosesyon daring palaspas, papunta king parokya, kalub ning prosesyon king pisamban, misunduya king mumo ng misa. Second Mass, 8 a.m. Third Mass, 9:30 a.m. Fourth Mass, 5:30 p.m. Pag nakamo po, ing pamamendisyon karing palaspas, ya ing mumo ng dake ning misa. Nya magawaya mo po ing pamamendisyon karing palaspas, king umpisa na ning misa. Aliking kayari ning komunyon o kaybat misa. Ing dress code tamo po, maluto ya po ing kakatamong pambabo. Katlo po, Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. 6 p.m. ya ing kakatang banal na misa. Deti at lungaldo ilang balamo peka Lenten recollection tamo po. Integrated ya king homilya. Kapat po, prosesyon ning pamaylasan ning Ginoo. Maganap ya po king Miyerkules Santo kay bat ning misang 6 p.m. Dakal pong salamat. Talakad tamo po. Manalangin tamo. O lubos mayupayang ipa, kapamilat tani ting sakripisyo, para ti kesanang manatiling kasanmetong ng Jesucristong kaya kang anak. Apirarakayanan may katawan at daya, uling ing ginumi, manggaman king alangangga. Ing ginuman tabe ake kayo. Doko tamo po, ing Diyos simpata mo, pag nasa nakatamongan miye. Nyamit mong kapasalamatan ta sanang tanggapan, ing biye ibat kaya, ing biye linigtas ning kayang anak, uling metong iting regalo at metong iting katungkulan. Umekong ini, kambiyan ning bendisyon ning malugod na Diyos. Igib pa ang puning anak, ang puning banal na Espiritu. Midaw ning Santa Misa, umeta na king kapayapaan ng Kristo. Salamat king Diyos.